ma sendarela ko mo family e whakato taurunga koia Lucy Lopeti Panonu pe pehe kia Liliani Lopeti Moti te me Hawaii tek teki pa tahamana mo pas mai kia e kayo mo ni ko me lagi ya sendarela maulera te ho fe fare ko me teki wa o fa mai haki ko va henga ko mista me teki poste ko tau fa henga ko va tulere fa ta ko plus fa ta ko pau te ho mista ma no pare na hu mai me Niutoua o tau fa henga ko va yo mo ve hala mo ha pe ko mo malunga pot ngau ko talunga ko ia ai grupo ai koura ai ana e fafonga tu e taki ameria fema gato e pa panga e uamano uafe valumea u fataha ua valu fataha maro e ali pa tau hoko atu lewa ki he tau lunga e pa se kau ka mai kalapu tukmoi Tapi ke afia tua, ko pengaruh fatap kuah fakir. Mol bekai saya pemua ki pambai ki kon, kerap tu maui, fot kohiko, jika me pawe ki kerap vai, aku ki miau pape ki orang pape ko patungia, pas tahu ruasi, ko korat ki kami pihak ki koi fasi. Ya, pada pergi nol ke ni mai o pada tahu lungai kalapu. Bahir di koya no pada pergi bagai tahu lungai terus itu kos kotu bau. Mana apa itu? tek tahu lungai kalapu bau itu pakai tahap ni mangiau. Kalau kita tahu apa, pergi tujuan kemarin, kamu kau kalah.